Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Kua kotahi tau I tā te karauna whakapāha ki ngā morehu o te tūkinotanga I roto I ngā whare whakaahuru o te kāwanatanga I ngā tau ōmua. Kua hoki anō te wakahourua o Ngahiraka Mai Tawhiti ki tauranga moana. Whai muri ho I te terenga atu ki Hāmoa, hoki mai anō. E rua ngā tākoro, e rua ngā wikitoriatanga o te kapararau he hiriwa I te whenua o Kōtirana. Whai muri ho I tā rātou hau kerekere I te kapa poitarawhiti o Kōtirana I te ata nei. Nō reira kei ngā maramara pounamu o Hawaii ki tautau nei taumai anō ki te wānanga a te karere I tēnei rā. Kua kotahi tau I tā te karauna whakapāha ki ngā morehu o te tūkinotanga I roto I ngā whare whakaahuru o te kāwanatanga I ngā tau ōmua. Engari ahakoa tērā kāre tonu ngā tamariki o te Wānei I te tino whakaahurutia. Hei tā te rōpū voice whakarongo mai. He whakatipuranga tamariki anō e noho whakaraerai atu nei ki taua momo tūkinotanga. Anei rā, a te o Kiwa McLean. He ripoata riha kei ngā ringa o tēnei pārurenga. It's harrowing and horrific and also disgusting that abuse is still happening for some of New Zealand's most vulnerable young people. Waru te kau katoa ngā whārangi kua whakaemihia I ngā tuhinga o kawa aua atu I te kotahi rau whā te kau. Me te ahako ngā tūhuratanga e ki ana, he tāmia tonu tia ana ngā tamariki. Harm to our tamariki and rangatahi in state care is increasing since 2020. And I mean last year we saw 500 young people harmed in state care. Ka tahi te māharahara nui te ki a te kai komihana tamariki, ko tahi tau mai anō I te whakapāha a te kāwanatanga. We are seeing that still children and young people are not safe in the care of the state. However, it is achievable to keep them safe in those spaces and the focus needs to be urgent. Rima tau ki muri tūri ai e te kāhui o voice ngā ki taurangi e ono mā ngā taiohi e ai ki ngā mōtika o te tamaiti. Hei tā aua rangahau, ka hore I te paku eke, kua whakatauria e tahi he rima I roto I te tekau. One of the basic promises, which is safety and stability, scored 1.9 out of 10. And I mean, that is shocking. Nō nā noa nei werohi ai te minitai tana huro I te heke haerenga o ngā tāmitanga I ngā whare tiaki o te ture. Ka ore I whakaaro ki ngā whekitenga o te ripoata hou nei. That harm is unacceptable and we are working very hard to prioritise those spaces and have a real good understanding of what that looks like. Me te whakakitenga ko atu I te kotahi mano ngā taiohi, ka ore he kaimahi toko I te ora, nā waikua mate ki te moe ki ro waka, ki ro he te hoki. As a survivor, it really affects me. It's disgusting. What steps will each government department take to do better? Kia mutu ai te piki haeretanga o ngai pārurenga. Te o Kiwa McLean, te karere. Nō reire te iwi, ko ia te kaiarahi takirua I te Pāti Māori ko Rawiri Waititi tōna ingoa e hoa. Ka mihi kia koe I te kupu whakae kia whakapua ki kōrero koe ki te karere I tēnei rā, tēnā koe te rangatira. Kia ora Scotty, o te ia, kia ora tātou. Kia ora rawa atu. Hoia nora, Rawiri, no te mane, ka pute te whakatau I te Pāti Māori, ko Maria Meno, ko tākuta, ko panaia I te waka ki te moana. E hoa, e hia ana te iwi Māori ki te mōhio. Tuatahi, nā te aha koutou I kore ai e hui ki o rāwaro he pōti I te tuatahi. Tuarua, nā te aha hoki koutou I kore ai e āta tatari ki hui anō koutou ki te kāhui rangatira āiwi. Awa tuatahi, kei te whakapono au ki ngā whakahau te kaunihera. Ko tā te kaunihera mahi ka kuhu ki roto I ngā tūkanga o tō mātou kawa. Me te mea hoki I tika tā rātou kuhu atu. Ko tā ngā rohe, ko tō rātou mahi, ka kuhu anu hoki rātou ki roto I o rātou peka. Nō reira, ko te mana o tēnei kaupapa te Pāti Māori kei ngā rohe. Mā ngā rohe anu hoki, ngā rohe e kōrero. Ko rātou anu hoki, ngā mea ka kuhu anu hoki ki roto I a rātou, ki roto I ngā peka, ki ngā mema.
nā rātou anu hoki I tohutohungia ki wā rātou a ke tāngata ki te kawe I ngā kōrero. Nō reira, kei te whakapono au ki ngā whakahaere a te kaunihera me tā rātou whakahau. Tuarua, te taha ki ngā rangatira o ngā iwi me tēnā kaunihera kei te miha tutuatahi ki a rātou. Me tā rātou hihia ki te kōrero. Hau ngātu I tērā, I timata hia tētahi huarahi, I roto I te ono wiki e te kaunihera. Nō reira, ko whakaritea rātou e hui I tēnei rā, engari nā rātou anō hoki I whakakorengia, ka whakaritea anō hoki he rā anō kia hui tahi tātou. No te mea, ko te whainga tuatahi mā tātou, te taha ki te kāwanatanga, te taha ki te rangatiratanga, ko te whakarite tētahi rautaki, ki te panaia I tēnei kāwanatanga. Koena hoki te kaupapa nui kei mua I a tātou e hikama, koena hoki wetahi o ngā kōrero ka whakahaere tia ki wainga nui I te kaunihera a ngā iwi putano I te motu. He pātai kei te haere ake ki a koe e pāna ki ngā rohe, he pātai anō hoki kei te haere ake e pāna ki te kāhui rangatira āiwi, engari I mua atu I era pātai, rāua tahi, a Maria meno rāua ko tākuta e ki ana ka tohe rāua ki tēnei whakatau ki panaia rāua I te pāti. Nō reira, hea te tikanga, hea rānei ngā tukanga, ka whakatūria I nai anei, ka whāia rānei I nai anei, kia rongohia ai a rāua tohe. Kei te mōhio awa, kareo tino kareo e tare a te kōrero mo te taha ki a Maria Meno, no te mea ko kuhu ki roto I tētahi ko kuhu tēnei kaupapa ki te taha o te ture. Nō reira, ka waiho ma te ture tērā kaupapa e whakahaere. Ko tāko e meana, he huarahi anō mo te kuhu e te toko ruara ki roto I te kaupapa. Hei whaia maraua, ko tāko e meana ka pōhiritia tērā tuahuatanga. Me whaia ko te huarahi kei mua I a rāua ki te tohi I tēnei kaupapa. Engari kei te mōhea ko timata ki te taha ki a Maria Meno, ka wai hoki ki te tērā taha, ka whangānu hoki tākuta ki te whai tau ārā anō hoki. Kei te pai, he huarahi anō hoki ki te kuhu atu ki roto I tērā tuahuatanga. Me whaia e rāua. Nō rei, te ahuene I au e whakarongo ana ki a koe kua huri rāua ki a rāua roa ia hei arahi a rāua I roto I tēnei a whānei. Engari ko kōrua ko Debbie ki tēnā taha, ko rāua ki tērā taha. Kei wainga nui pēr hana rāwhiti rāua ko Orini, ko puta hoki he tauā ki I a rāua tahi, hana rāua ko Orini ki o rāua rohe pōti, ara I hauraki Waikato me tāmaki kia mau ki te pai kouka, ara hold the line, hei tā te Pākehā. He aha koe te tikanga o tērā whakahau a rāua ki o whakaro? Ko mātau tērā kei te mau I te pai kouka. Ko mātau tērā kei te pupuri tonu I te puhi o te waka. Me pērā pēr taku kōrero. Koena hoki tāko e meana, tika tonu a rāua kōrero, me pupuri tātou ki te pai kouka, me pupuri tonu tātou ki te puhi o te waka, kia tare no ki tātou te reia I ngā ngaru whati o te wā, ki te Aotearoa hau e wawatatia nei tātou, me te rautaki nui, kia panaia I tēnei kāwanatanga hei te tau e haere ake nei. Nō re te iwi me whakariteri te tātou ki te mahi tērā mahi. Kia hoki anō ki wātāua kōrero mō ngā rohe, me te mana o ngā rohe, te mana kore rānei o ngā rohe, I roto I tēnei kaupapa, nā te mea inanahi, I runga tonu I te karere te pōhiri a ngā puhi, kia koutou o te Pāti Māori, kia haere ake koutou, o me kia haere iho koutou, ki te tai tokerau, ki te hui ki a rātou, kanohi ki te kanohi, ki te kōrero mo te panatanga o Maria Meno. Ka haere rānei koutou, e hoa ka haere rānei koe, ki roto o ngā puhi ki te kōrero ki a rātou. Well, Scotty, tika tonu tērā, ko tai mai taua tono rā. Engari e rua ngā tono ko hara mai I te tai tokerau. Nō reira, ka whakaitia ki te tono, engari me te rapea me whakariteri I te hui kotahi, kia hui ai tātou. Nō reira, kei te whakaitia ki te tono, engari e rua ngā tono ko puta mai I te tai tokerau. Ko tō mātou ka hoki atu kia rātou ki te whakawhaiti a tātou kia kotahi ai te hui. Kia kotahi ai tā tātou whakakanohi I tēnei kaupapa. Me te mea hoki ka mihi rā anō hoki kia te tai tokerau me tērā tono rangatira. Kia puta anō hoki tātou ki te kōrero I ngā kōrero kei mua I te aroaro. Engari koena hoki te whakatau I tēnei wā, I rua ngā tono. Ka whakahoki atu kōrero kia rātou. Kia kotahi ai te hui, kia hui ai tia tātou I te kaupapa kei mua I a tātou I tēnei wā.
E hoa, ko puta te kōrero i a koe. Me aro nui tātou i nei ki te pana i tēnei kāwanatanga. Nā reira, he aha te rautaki i nei e te rangatira Rawiri, kia kauneke whakamua tonu te Pāti Māori a hakoa e whānoiho o koutou tūru i roti te wharepāre mata i nei e puritia tonu tiana e koutou o te Pāti Māori. Whānoiho ngā tūru, he aha te rautaki e kauneke whakamua tonu ai te wako o te Pāti Māori. Ko tāku e meana ki tērā, Scotty, i te tau 2020, kāre he tūru tō te Pāti Māori. Nō reira, ka kuhu, ka whakapono a Waiariki, kia kuhu mai awa ki roto i te mahi nei. Me te motu whānui, kia piki ake anō hoki ko ngā pōti pāti nei, ka kuhu mai anō hoki a Deb. Nā waira, i te 2023 mātoru, ka whiwhi anō hoki mātau te Pāti Māori e ono ngā tūru. E whāo mātau tūri nei, kei te pai tērā, kei te mōheo awa, me pēhea rā te mahi ngā mahi i te wā kārehe tūru tō te Pāti Māori, i hiki nā ke te i tōi ake tēnei, i huti ake tēnei waka mai raro i te moana, kia rei anō, en koina hoki tō mātau whai. Tuatai, tuarua, kei te kōrero tonu mātau ki te āpiti hana, kia reipa me te kākāriki, no te mea e kore tarea e mātau te panaia i a rātau me tō mātau kotahi. Nō reire kei te kōrero tonu mātau, me pēhea rā te whakatika i te rautaki a pēti hana nei ki te turaki i tēnei kāwanatanga a te rua te kaumaono. Nō reire kei te kōrero tonu mātau ki a rātau, kei te whakariterite mātau i tō mātau mahere, kia mātau kaupapa here, kia tare noki te iwi te kite, i te mārake o te ara a te Pāti Māori, kia hūte ake tātou i te pōharatanga, i wērātua i te mate moata nei, wērātua huatanga katoa, kai a mātau te kaupapa here, hei whakatika i te ara o te pōharatanga, o te pauarutanga, o te rawa koretanga. Nō reira, kia mautonu mai e te iwi, a tōna wā, ka puta anu hoki wērā kōrero, engari koena hoki te rautaki. Kōrero tahi ki te āpēti hana, tuku i tō mātau kaupapa here, kia ki te ai te iwi, he uarahi anu hoki tō mātau a te Pāti Māori, hei ngārai haere ake nei, a te tau e haere ake nei. Ka pai te tuakana Rawiri, e mihiana ki a koe, mōhio tonu tāu he mea nui, mea tino nui rawa atu te kanohi kitea. Anei, kua whakakanohi koe i te Pāti Māori ki te Karere i tēnei rānei, kia rongo ai te katoa, te whānuitanga o te iwi Māori i ngā kōrero o te wā, mihiana ki a koe i tō māia, mihiana ki a koe i tō kaha, ki te whakakanohi a koe anō o tira i te Pāti Māori i tēnei rānei. Taku tuakana Rawiri Waititi, tēnā koe ngā manakitanga o te wā ki runga ki a koe. Kia ora, Scotty. Kia ora tātou. Ka pai te rongo atu i ngā kōrero a Rawiri, te kite atu hoki i tana kanohi e kōrero mai ana ki a tātou. Hoi anō, kua whakai te kōti tai ao, kia tū te whakawhānuitanga o te hapū o Marsden Point e Northport, 300 miliona tāra nei te uara. Ka kohia hoki he whenua kia whānui ai te hapū mā te kaumārua heketea. Ka whakaroa hia ake te wāpū mā te 250 mita, kia tū ai he wāhi whakaputu Puoto Hall, ki runga. E hia tau tēnei kaupapa, e tohe ana, ko te taha whakai ki te taha whakahe. Kei te māharahara tonu hoki ngā hapū o te rohe. Kei raru tō rātou whai wāhi atu ki ngā takutai moana. Hei tā tēnei uri ko te wāhanga o te takutai one pū e wātea tonu ana ki te tangata i poupou whenua ka ngaro i raro i tēnei kaupapa. So this is the last bit of Te Koutu, and they're going to take it right out, reclaim 12 hectares of reclamation. This beach, Te Koutu, is going to get deleted completely. This is our last bit of access to the entrance of Whangārei, Te Ringaparawa. We won the consent, it got declined because of cultural impact. And then Northport appealed. Big lawyer, big panel of lawyers. It's David and Goliath stuff. Northport makes millions and millions of dollars from the destruction of our harbour, Millions. And those profits go, nearly 50% of that goes into Northland Regional Council. Heaps of those profits go into Northland Regional Council. And I don't see them giving back to the harbour and what's being deleted out here.
7% of the... So Tipu Tonu's bought 7% of Northport shares, and that's like 400k of profits per half year that they're going to get. How much of that's going to come back to what we've lost here in the harbour? Kua puta hoki he tauā ki I te tarahiti āiwi o Patu Harakeke. E ki ana kua whakatau rātau I roto I te ngākau tino horo koku kia whakarere rātau I ngā mahi I roto I te kōti. Whai muri ho I te waru tau I reira e tohe ana, e rangahau ana, e kimi ara whakamua ana. Kua puta hoki he tauā ki I Northport e ki ana ka mihi mātau o Northport I te whakaitanga a te kōti taiao kia koke te whakawhānuitanga 3 miliona tāra nei o Marsden Point. He hōkai nui tēnei, hei tā rātau. I roto I te whakapūmautanga ake o te ōhanga o te tai tokerau me te ara tau hoko hoko o rauemi. Nō reire karema, hei muri ake I ngā whakatairanga. Kua hoki anō te waka hourua o Ngahiraka Mai Tawhiti ki tauranga moana. Whai muri ho I te terenga atu ki Hāmoa, te terenga mai anō ki Aotearoa. Nā, kua hoki anō te waka hourua o Ngahiraka Mai Tawhiti ki tauranga moana, whai muri hoi te terenga atu ki Hāmoa, hoki mai anō ki Aotearoa. Nā, ka hono atu tātou ki tā tātou kaikawe kōrero ki a Mārena mane I Anei, kei tōna taha tētahi o ngā kau moana o te waka a hene rapa Rupuha. Kei a kōrua, te wā. Kia ora rā skari, ai, kei tauranga moana hau, heke ana te ua. Hoi anō, heke te ua I tā rātou whakatere ki Hāmoa, anā, ko hoki mai, heke ana hoki te ua, he tohu o te aroha. Hoi anō, taku manuhiri, ko hene rapa, tēnei, nō reira, mihi nui ana kia koe. Kia ora, tēnā koe o tira, tēnā koutou e mātangi mai nei. Hoi anō, taku pātai tuatahi, e pehe ana o kare aroto, te hoki mai ki te kāinga kua rua marama koe ngarohana. Ai, kare anō kia tau, kare anō ngā waiwai kia tau ki te whenua, ke te rongo tonu I te mea ko te Maori, engari, ko taku tinana ke te waka tonu, ai tere wane ko ngā whakaro, ke tērā ao, kare anō kia aro nui ki ngā āhuatanga I te whenua. Nā reira, kua wāhi rongo au I etahi te āhuatanga pupu ana I te kāinga, engari, ko taku katoa I tēnei wānei ke te moana tonu, ke te rangi tonu. Pai, hoi anō. Tēnā, he hanga wero nui I a koe I te moana, tētahi o ngā wero nui pia? Ko tētahi o ngā wero nui, ko te whakatau anō I oku anō kare aroto, I oku anō whakaro. I etahi wā, ko te āwha nui ki au, e hara I te mea ko te taia, engari ko te tangata ki. Nā, I etahi wā, kare pēr, te ngākau, te puku rānei e tau ana, nā reira ko te āta whakahaere I au anō o tira I a mātou, e tau ai mātou ki runga I te waka I te mea. He iti te wāhi ki a mātou, nā me he mea he raru e pupu ana I Whanganui a mātou, me āta whakatau. Ki te kore me mōrearea, nā reira kua rongo mātou I te aroha nui me te whitiki tauatanga I Whanganui a mātou, I tērā āhuatanga, ana kua hoki ora mai mātou katoa. He aha tētahi mea he tino hira I a koe I te moana, kare kore I kitea koe I ngā tohora, ngā manu I runga I te moana ai. Tētahi mea hira. Ko tētahi o ngā mea hira, ko te rongo I te taia, ko te rongo I ngā atua, ai ko ngā manu. I te whenua, pēnei ana tātou te tangata ko tātou te atua. Ko tātou ngā atua o te ao. Engari kia puta atu koe ki te moana, ko ngā manu I ārahi I a mātou ki ngā mautere, ko ngā tohora I ārahi I a mātou ki ngā mautere, kametu ki te whakai, tāwhiri kia wehe koe ana kua wātea, kia wehe ki te kore, me āta noho puku, kia rite rā no ngā atua. Nā reira, ko te noho I roto I te mātotorutanga o ngā atua. Kāre rongo tērā āhuatanga I konei I te whenua.
Nā reira, I tō hokinga mai ki te kāinga ka tau o waiwai ki te whenua te kite I te iwi. Ngā iwi o tauranga moana I tō ake whānau I pihia o whakau. Ai, tangi te ngākau, tangi pai. I roa te noho atu ki te moana. Engari ka hoki mai ki te kāinga, ka rongo I taku māngari nui, te aroha nui kua rangona e mātou te rangi nei. I te mahi o te tangata, I tai mai ki te taituara I a mātou, ki te mihi mai ki a mātou. Kamatu nā rātou tēnei kaupapa, e hara I a mātou. Tētahi pātai whakamutunga, hea kei tua. He whakarite ana kautai kia haere ki tētahi atu wāhi pua. Ai, e toru tau. E tū mai nei, rua mano rua te kaumāwaru. Ka whakatika ai tō mātou waka kia mihi atu ki te mautere, nāna tō mātou tohunga mau ki alu I whakatipu. Nā reira, rua mano rua te kaumāwaru ka haere atu a Ngahiraka Mai Tawhiti ki Satawa. Rawe, no mihi nui ana ki a koe. Nau mai hoki mai ki te kai. Tēnā koe. Hoki ana ki a koe, Scotty. Ka pai mārena e tautoko ana I tō mihi e kia hine rapa o tira ki te katoa o te waka o Ngahiraka Mai Tawhiti. U e hoa mā tētahi whakamātautau nui tai ore engari. Ko te tuki pai a koutou hoki mai ki te kāinga. Wenerei, e rua ngā tākoro, e rua ngā wikitoriatanga o te kapararau he hiriwa I te whenua o Kotirana. Whaimuri hoi taratau hau kere I te kapa poitarawhiti o Kotirana I te ata nei 8 tekau ki te whā tekau mā 8 I Glasgow. E hō ana te tūtahi a Catherine Hall, rāua ko Careys Stith, hei kai ārai, engari I mokoia e rāu e te kēmu ki o rāua moko pūrongo. E mahi nui tonu. Hei mahi mā te kapa e tino ngangahu rawa atu ai rātou mo te tuatahi o ngā whakamātautau e toru kia ingarangi a te hanarei e tū mai nei. Ana, ko te pito tītere, tētahi āhuatanga nui, hei whakapai ake mā rātou. Nōrere karema, hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. Wenerei tiwi, anei te huarere I te mana hau I tēnei rā, ana, kei te nuinga o ngā rohe e ua ana I tēnei wā nei. Engari a pōpō, ka tī hore haere. Koe nā tā te karere I tēnei rā, tūrou, Hawaii.